Kasenjuk kinong Synshar Shillong kabri uhnyu terep kerengkat peka North East Students Organizations NESO mentagas ngi layo apanya peliu jingmut Shillong halor kapang kabede bat ka jingpynkylla ya ka 6 schedule jong ka Riti Synshar India. Hakabede bat kini ki artli ki kinhun ki laong bade bandon ka jingbishar banyak habawanra ya ka jingkylla ya ki an kenang bakin kurto kala ya la ka jong ka jat benriu. Habukren hakinong tho kot kubor hadin kini kejingalang u General Secretary kesenjuk kinong Synshar Shillong kabri uhnyu terap uba RL block ulong begini arteli ki kenhun kinom la ban pediang ye ki ain panchayati raj Meghalaya uba abla ulong begidor bar Shillong ki hapo jengki Autonomous District Council bat de ki kle nong Synshar ki ba ai sanat ye kirang ba Shillong Tanah kaliang jungi kesenjuk kinong Synshar Shillong kabri uhnyu terap rongkat bat iba samal jerwah ba jai jong Ka NESO habis opor Presiden berem KSU ba balba rani hyper ba lengkot ngilaya phone ngilaya kenduk para mengi mar hambe debat kini amendment jong Ka 6 schedule ngilaya lembar di snap bagi buat din ya ka ngilali sedeli tikalawan ke parliamentary committee hangni ha Shillong ru au snap arja khat kandai aga arpotret jong Desember ba kasakut haduk mentah kata amendment jong Ka 6 schedule kaslan ni henry kansan ni ini haki lak thai ko ba chief minister jungi ulakhat ya baro laingut ki CM jong ilai tuli ki disclosure de ba kami ska public domain kam shai halor ke ai ka nong rem ba ukhat leki banyak ra ini ngisngo bagi don ke benta ke bakrau ke kri ngilak but din bagi snap mark amendment jong Ka 6 schedule kam dei ke bawan sisen lai snap sisen sam snap sisen sam snap go pakalong benta ning ngilak but ong sisen cerita breu ti kan ngin hap long kiba fikir kiba banyak bah ban bishar bin po bin ba kadhum bakala na benta kalawei jong ki wei patang kiba hadin jongi kumta de kemensiam ko bakhyang ila phone ye ba titos khan bolong CM jong Ka council ba nakal yang kejongi bangila yo i ko board ba la sha ke deadline bo chief minister ubo bo khat beng ni ngila phone i ba ni ya one kerki ba ni kedu i menta sni tikimat kiba kongsan hi bangya kran hane kadai kamtan ya itu ikentin unrepresented tribe marto kakta yang ni Khasi Hills batha Garo Hills ki Jainti Hills ki mele kaba hakbede bat ka number of seats bat pen ki number of seats dia kaniro in haplong ki bo siar bha ndei ba ngit siak man to ho bala bon khambon kita ki MDC ki jongi henry ngin pek perman ru ba yo ni bakala yo haga jaka kita kisit bengi kret khambon ndai shu di beri oleh jong banwan ya kata ru ni ha ban pai bha ban ni ru haga jing start jong ki ni economic smart ki jongi tingi na pau kita kaliang betungi kabala hagbe am ni panchayati raj hi layer wa he marba ngidon just councils ki jongi bat hapo kai ni ki North Eastern States ki jong ni don chpokli ki EDCs berang don haduk mata bat ikini ngikwa pan pensa pan penne iki kumbagi julo bat ngila kwaru ban pensyahi ngila ikran himantan bat ki dis council ru ba ke dis council kan itu baik tang yaki borsno bat ngidon kamru ya kata ke jing itu bat ke jing petkop bor bat ha ke jing ikran tan la smau tho ban kaliang ke dis council kam don kanu ka jing smau kho nyo ni ka objection na kaliang jongki mar ke dis council kadiga thame gi jongi ki dor borsno bat kasanat ngiyo no se mele naki sem ke mafer fa ti kide hina dis council ti kanne bat sutanat ba negaliang CM ong ba ya kini dorbas nong nakaliang jungi council long ngila itho lupa fi ti ngim snow ai lada ka state government ka nang pen kham khan bor shu ya fi da ka ba ka ru ka itho no fi ti kita hi kide
kistan ku jong em halor kata hi nagaliang ka parliamentary committee ro ka ai kata ka cushion khandia ka time limit ban ka state government ban shime kara dia kata ngin se shong biang rengkat bat hadian ke jing ya kendo jong ki MDC bat ke government le syagas ni ki MDE jong ni ngin se kendo yang sisir ba ngin yok bani shong lang bat MDE bat MDC bat ki dor barsno halor ngin persyab ya ni mar pilatip ki dor barsno ko bukalong apa ke beri hunyotra kidei ki kenro pakhat do jong jai benri ko jong ni del ngidu ngidam ki dor barsno jong ni temot ngilakut hi kumre benri tak nong ni dia flash pot apa sama